Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Uburundi bwiteguye intambara n'u Rwanda kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho. General Evariste Ndayishimiye, Prezida wa Repubulika y'u Burundi, hakaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi FDNB, ngo mu mbonize arabona ko nta kindi kintu cy'ingenzi ku Burundi uretse kuryamira amajanja no kwitegura intambara n'u Rwanda, kuko ngo nyine nyuma ya Kongo avuga ko yatewe n'u Rwanda hatekereza ko ngo haze gukurikiraho u Burundi. General Evariste Ndayishimiye ni commandant en chef des forces de défense nationale du Burundi FDNB. Ati si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. U Rwanda nirukomeza kwigarurira ibindi bice, mbaraye nkomeje biradusanga no mu Burundi, kubera yuko batangiye gutoza urubyiruko rw'impunzi, barabaha intwaro, babagize indwanyi mu ntambara ya Kongo. Umunsi byaje Burundi rero twebwe ntidushobora kubyemera yuko iyo ntambara igomba kubera aha. Twamaze gufata uwo mugambi. Reka mbisubiremwo ndahamagarira imiryango mpuzamahanga. Iyi ntambara niyo mu karere. Mu karere nta mutekano uhari, ntabwo ari mu burasirazuba bwa Kongo gusa. Muri Uganda, muri Tanzania, muri Kenya. Umubare w'abasirikare b'u Burundi bagwa mu ntambara mu gihugu cya Kongo umaze kuba munini nyuma yo kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo yifatanyije n'imitwe itandukanye irimo n'uwiterabwoba wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Biratekerezwa ko iri jambo rya kamenamutwe rifite aho rihuriye n'amakimbirane amaze igihe akomoka ku kuba u Burundi bukomeza kwifatanya na leta ya Kongo kurwana n'umutwe wa M23, ibintu leta y'u Rwanda yakomeje kwamagana, kuko nyine igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidahwema gufatanya n'uyu mutwe w'iterabwoba urimo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Hagati aho urugendo rwa M23 rugana Kinshasa rurakomeje, aho ingabo z'uyu mutwe zatangiye urugendo rugari Bukavu nk'intambwe ibanza, nyuma yuko Prezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi atabaje inzego zose zirimo iz'abahanzi, abanyamadini, abacuruzi, abakinnyi ndetse n'abandi benshi. Ubu imyiteguro yo kwakira M23 mu mujyi wa Bukavu irakomeje. Mushagalusa Habamungu yarasanzwe ari umwarimu w'imibare i Bukavu, yitabira imyitozo y'igisirikare cya FARDC iri guhabwa urubyiruko n'abandi bantu batandukanye barimo abasivile mu rwego rwo kwitegura M23. Ati aujourd'hui très tôt le matin, muri iki gitondo ubu namaze kuzinga utwangushye, mubyara wanjye tubana hano niwe wamfashije kwisukura ku mutwe, aranyogosha. Bose nababwiye ko ngiye ku rugamba kandi niteguye. Nasezeye ku kazi ko kwigisha kugira ngo mpangane na M23. Twarababajwe bihagije biturutse ku bushotoranyi bw'abaturanyi no kurenganywa n'inzego mpuzamahanga. Turaza kurwanira igihugu cyacu kugeza ku kuka kacu ka nyuma. Biratangaje cyane. Abarimu ndetse n'izindi nzego zitandukanye z'abasivile bakomeje kwitegura M23, ariko se ubu bazayitsinda? Umuryango w'abibumbye uvuga ko nibura abantu 700 biciwe mu ntambara ikaze cyane yabereye Goma, umujyi munini wa mbere ukomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu onivuga ko bapfuye guturuka ku cyumweru. Umuvugizi wa UN Stephanie Dujarric avuga ko abantu 2800 aribo bakomeretse igihe umutwe wa 23 wafataga umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ubu bivugwa ko wababarwanye batangiye urugendo rwo kwerekeza mu majyepfo ku murwa mukuru Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo zatangiye kuva mu myaka y'1990, ariko zongeye gukomera cyane ubwo uyu mutwe wa M23 wavukaga. Mu kugerageza guhagarika abarwanya ba M23 kugira ngo idakomeza gufata utundi duce, igisirikare cya Kongo FARDC ngo cyateguye uburyo bwo kuzahangana n'uyu mutwe mu bice bihuza Goma ndetse na Bukavu, nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bibivuga. Ibyo biri kuba mu gihe inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC hemejwe ko hategurwa inama y'igitaraganya ihuriweho n'uyu muryango n'u Afurika y'Uburasirazuba East African Community kugira ngo ihigwe ku kibazo cy'umutekano muke burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Iki cyemezo cyafatiwe mu nama ya SADC ya 24 yabaye kuri wa 31 Mutarama 2025 ikabera iharari mu mugwa mukuru wa Zimbabwe. Kikaba cyaje nyuma yaho uyu muryango ubisabwe n'inama ya East African Community yabaye kwa 29 Mutarama 2025 nayo yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma zibarizwa nyine muri uwo muryango. Inama ya SADC yabaye mu gingabo zayo zoherejwe kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri gukubitanwa inshuro niza FARDC yifatanyije n'imitwa gahishi irimo na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Inama ya SADC yafunguwe ku mugaragaro na Prezida wa Zimbabwe akaba na chairman wa SADC Dr. Emerson Mnangagwa, yitabiriwe n'abaperezida barimo Duma Gideon Boko wa Botswana, Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Andrila Joelina wa Madagascar, Daniel Francisco Chapo wa Mozambique, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Yitabiriwe kandi na Prezida wa Zambia Hakainde Hichilema na Minisitiri w'Intebe wa Lesotho Samuel Ntsokwani. Uretse abo, iyi nama yari irimo n'amatekane Minisitiri wungirije wa Eswatini Turisire Dardra, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola, abahagarariye Malawi na Namibia nabo bari bahari. Hongeye kwibukwa ingabo za SADC zari ziri mu butumwa zaguye mu mirwano cyane cyane iherutse kubera mu mujyi wa Goma, zirimo izo muri Tanzania, Malawi ndetse na Afrika y'Epfo. Muri iyo nama kandi hagaragajwe impungenge z'uburyo intambara iri kubera muri RDC ikomeje kuzambya ibintu, ndetse abayitabiriye basaba ko hakwiriye kugira igikorwa byihuse kugira ngo haboneke ibyangombwa nkenerwa birimo amazi, amashanyarazi, ibiribwa n'uburyo bw'itumanaho ndetse n'ibindi. Mu nyandiko SADC yashyize hanze yakomeje igira itabagize inama banenze ibitero byagabwe ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa SAMIDRC bikozwe na M23 n'ibikorwa byahungabanyije gahunda yo guhagarika imirwano yashyizweho n'amasezerano ya Rwanda yabaye kwa 30 Nyakanga 2024 ndetse bihungabanya umutekano wa RDC n'akarere ka SADC by'umwihariko. Abagize inama kandi bongeye gusuzuma imyanzuro yo muri Gicurasi 2023 ishingiye kuri SAMIDRC, ariko hemezwa ko byari bigabije birimo kugarura amahoro n'umutekano muri RDC no kurinda ubusugire bwayo bitagezweho. Muri iyi nama kandi hagaragajwe ko impande zose zirebwa n'intambara zigomba kwisunga inzira y'amahoro hashingiwe ku masezerano ya Rwanda, ku ngabo za Loni ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri RDC, MONUSCO n'ubundi buryo bushobora gufasha mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyo nama idasanzwe, Madagascar yasabye gutanga ubufasha mu by'ubuvuzi mu kuvura abaturage bakomerekeye mu ntambara imaze iminsi ifashe indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo za SADC ziri muri Kivu y'Amajyaruguru kuva mu Kuboza kwa 2023 nyuma y'ubwumvikane na leta ya Kongo zemeye kuyifasha guhashya umutwe mu 2023 zikayambura ibice igenzura, nubwo byakomeje kuba inzozi. Ku ikubitiro hoherejwe ingabo 5,000 zirimo 2,900 za Afrika y'Epfo yoboye ubutumwa n'izindi 2,100 zirimo iza Tanzania na Malawi, ariko ntabwo zigeze zitanga umusaruro zari zitezweho na leta ya Kongo kuko zitatsimbaye mu 23 mu bice yafashe, ahubwo byariyongereye. Kwa 26 Kamena 2024 byatangajwe ko mu rwego rwo gutegura bundi bushya urugamba rwo kurwanya mu 23 SADC yohereje izindi ngabigoma ziva ku 5,000 zari zisanzwe muri Kivu y'Amajyaruguru zirenga 9,000. Ku rundi ruhande, umunyapolitiki ukomeye cyane muri Afrika y'Epfo witwa Thabo Mbeki wayoboye iki gihugu imyaka 9 kugeza muri 8 yagaragaje ko kuva mu myaka ya kera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC yakunze kwirengagiza inshingano zayo zo kurindira umutekano abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, hagaragaza ko nubwo bavuga urwo rurimi hari abaturage bayo ndetse bakwiriye uburenganzira nk'ubw'abandi bose. N'ibitekerezo yatanze ubwo yari mu biganiro muri Thabo Mbeki African School of Public and International Affairs TM School, ishuri ryigisha ibijyanye n'ubuyobozi, politiki, ububanyi n'amahanga na diplomasi ryo muri University of South Africa UNISA. Mbeki yavuze ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ikibazo kimaze igihe kirekire ariko kitarakemurwa kugeza uyu munsi ku mpamvu z'iki gihugu zo kwirengagiza inshingano ku baturage bacyo, ahubwo kikazigereka ku bandi. Yagaragaje ko hari igice cy'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo, igice nyine cy'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Icyakora avuga ko ikibazo gihari kikaba ko kuva kera yewe no ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko RDC yanze kwemera ko abo baturage hari abanyekongo by'ukuri. Mbeki yashimangiye ko ibyo byatumye havuka imitwe nka Mai Mai n'indi yo mu burasirazuba bwa Kongo yagiye igerageza gutiza umurindi gahunda ya Kongo yo kumenesha abavuga ikinyarwanda. Agaruka kuri mu 23, Mbeki yashimangiye ko ubutegetsi bw'Kinshasa budakwiriye kurwanya umutwe uharanira uburenganzira bwawo bwo kubaho no kuba mu gihugu cyawo. Yagize ati nitubarinda M23 izahoraho, izashaka intwaro ziyifasha kwirwanaho. Icyo kibazo cy'ubuyobozi bujegajega
nicyo kiri muri Kivu zombi kizakomereza muri Ituri n'ibindi bice. Yagaragaje ko ku butegetsi butandukanye yewe n'ubwa Joseph Kabila Kabange hakozwe ibiganiro byinshi biganisha ku gushakira umutekano mu baturage nabo bakinjizwa muri gahunda za leta, ariko birananirana, hari nabyo bikomeje guteza ibibazo kugeza n'uyu munsi. We yavuze ko icyaba umuti w'ibibazo urambye mu kuzanira amahoro uburasirazuba bwa Kongo mu mboni zambeki ko nuko Kinshasa igomba kumenya ko ibereho abaturage bose harimo n'abavuga Ikinyarwanda ndetse ikongera ubushobozi bwo kuyobora iki gice abaturage bakabaho mu mutekano. Ku rundi ruhande Prezida w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yamaganya abavuga ko u Rwanda rutanga inkunga kuri uwo mutwe, ashimangira ko ari icengeza amatwara ryakozwe na RDC mu rwego rwo kugira u Rwanda urwitwazo. Ubwo yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru wo muri Tanzania wabazaga niba koko uwo mutwe wa M23 uterwa inkunga n'u Rwanda nk'uko bikunze kumvikana bivugwa n'ubuyobozi bwa RDC, Bertrand Bisimwa yavuze ko icyo kibazo kidakwiye kongera kubazwa kuko umutwe wirwanaho nta wundi muntu ukesha ubufasha. Bisimwa yashimangiye ko u Rwanda rwagizwe urwitwazo mu bintu byose biba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hasaba abanyamakuru kutayobywa n'ibinyoma by'icengiza amatwara bya leta ya Kongo. None nyuma ya Goma koko Bukavu iraza gufatwa? Reka tubitega amaso. Uburundi bwasohoye intwaro mu bubiko buraza kuzifashisha butera u Rwanda cyangwa nizo gushyira ku mupaka gusa? Njye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nzo tuganira kuri channel. Naho butaha. Uko bwije nuko bukeye ibiciro by'ibicanwa bikomeza kwiyongera ubutitsa. Ibyo rero bigatera imitsi ya benshi kurega, kubera ko twese kugira ngo tubeho dukenera kurya kandi turya ibyo twatetse.